Halo, ketemu lagi sama gue, Double C Mukbang. Hari ini gue mau mukbang salad kerang sama soun. Oke, langsung aja yuk. Cus, liatin gue makan. Kerang nih guys. Hmm. Mantap guys. Nikmat guys. Ya, mantap. Enak banget sumpah. Coba ini guys. Kerupuk. Nikmat guys.
Cara bikinnya udah gue tulis di deskripsi ya guys. Jadi tinggal ikutin aja. Gampang kok. Kerupuk lagi nih guys. Coba tuh. Kerangnya sampai bersih tuh. Habis disikat. Sorry. Pedas. Habis disikat, direndam sama garam, sama air. Direndam sama air, sama garam ya direndam ya pasti pakai air, pakai garam selama 1 jam. Jadi kotorannya keluar semua. Sumpah, enak banget. Pedas banget. Pedas banget.
Nikmat.